Kua pūrero ake he kōrero e mea ana, tērā tētahi tono nā tētahi kāhui pakehi no Aotearoa nei, hei whakaora i a South Canterbury Finance i te raruraru. Engari hea i ki a reipa nā te kāwanatanga i tūraki. Ko ngai tahu me te tahua penihana o Aotearoa, e tahi o te kāhui i whakaingoatia e reipa. Ko te uara o tā rātou tono whakaora, he kotahi irakati toru piriona tāra. Hioi i te otinga ake, kua riro ke mā te hunga utu tāke, te kotahi irakati ono piriona tāra e pīkau, kia tau anō ai te waka o South Canterbury Finance. Ko te kāwanatanga te kai whakaora i te kamupene tuku pūtea a South Canterbury Finance. Engari, nā te motu, tēnā mā. Tātou ngā kai utu tāke ke raro e pūtuanga. Heoi kua puta te rongo, tērā tētihi atu hunga i hiahia ki te hoko i te kamupene mō te kotahi ira toru piriona tāra. He rātou te hoko ai i enei taonga ki ngā kamupene no Aotearoa ake, pēnei a Super Fund me Ngaitahu. E ai ki tēnei reta nā te heamana o te ringa pakihi o Ngaitahu kia te karere, i roto i a Ngaitahu i tētihi kāhui pakihi ki te whakarite i tētihi tono mō te kamupene. Heoi kāre ia mō te whāki i te hohonutanga o te tono. Hei tāna anō kei te whai whakaro te iwi ki ngā momo kaupapa, whai pūtea katoa. Nō reira ko te pātaia te rōpū reipa, he aha i aukati hia i tā rātou tono. E te ngā whakapai, he kore no ngā Pākehā o roto i te Waipounamu, te kite i ngā taonga penike horomi ana e te Māori. Heoi he rere ke ngā whakaro te māngai mo te tai tonga. It was a necessity to have a bailout. I regret that that had to happen. Pai ki atu me manaki te kāwanatanga i ngā me pēra, ki te manaki i ngā kamupene o Rāwahi. Ko te wanga o te pāti Māori. It's regrettable that the government is able to bail out a company, but it's not able to deal with treaty settlements in a timely manner. I tēnei wā kei te titiro te kaiaro take matua i tēnei take. Māna tētihi pūrongo e whakatakoto atu ki te aro o te komiti whiriwhiri i ngā take pūtea. Roihana Nuri, Te Karere.